toa hagani ke por daga donot ke bekemen daga jing sngongo yo blay nga wanra biang ya gani ke jing keren ke jonga hagani ke sngi shwai ke bangan ai gani ke jing hikai ka ba kham kerpang me daga sngi na ke tin ke jong blay nga don ban ai shafi ya gani ke jing pen bana but kandairu kajing khat sngo baha ya pi baro kiba snotanat ban snap ya gani ka program ke jingi na gani ka channel Jungle Grace Worship Center Malagapur kajing pentip ka Nyngkong kadai ba haune upnai December uni upnai Bynta kamut haka arpo Sohthri but arpo Santarik janguni upnai December arajar arpulai ngi penlong ia ke Jingiaseng ke bakirpang ketaka dei haka sngi Sunday haka sngi ke jong trai maketaka dei haka arpo Sohthri min sngi aga por khat arbaje but yaganing in I online but yaga Jingiaseng samla kababaro mde tangi samlan re lashimti re ki samla yagane haga ju iga sngi arpo Sohthri jongni upna December arajar arpulai nda haga por janmet kumto san shiteng ngindan yaga Jingiaseng Christmas kabakodor kabagi samla kin ai yaga program hagani gamet but kumjuru ngindan yaga special service ka Jingiaseng kabakirpang haga sngi arpo Santarik haga por kat arbajim min sngi but yakni ka arpu sao but arpu Santarik jongni upnai December arajar arpulai ni penlong yakni ki artli kisngi hangtai ha State Central Library Shillong nagatakataw ngakwa banganda pentip kerpang ngani ka por bapin sngo ban pelat por ban lada pila ngada kwa ba pinya join lang bat ni haka arpu Sohthri ngan pengen mau biang ngin long ka por khat arbu jimen sngi but haka arpu Sohthri himen met ngin don ka Jingiaseng ka por san shiteng but haka sngi arpu Santarik ngin penlong haka por khat arbu jimen sngi kini Jingiaseng ki bakirpang ngida nget bo blay undan rangkat lagi ni sngi ngida nget ba shibun ki briu kin yomat ya ka jingir khu bat ngida kwa ban khat sngo bahaya baro ba pin sngo ba ban polite por ki te sngi ban ye wel la miki way khnang ba pin yo ya ka jing shikri ling ba ka jingiro jing mani ki jingruai ki bakirpang ngin yo aru ya khtien ke jong play ke badan bor pin yo aru ya ke jing duai ke bakirpang hagitu ke Jingiaseng shu ngadan ru ban pentip angne bahag shitarik jong play January arajar arpu sao hangni ha Mawlai Nonglum hag center jingi ngin penlong ke Jingduwai ke bakirpang ke por kendai beje min step ngin duwai nak Bynta usnam arajar arpusau ya baro ki jingdan kam kerpang ya pi ke banwan hagini ke shitarik jong u arajar arpusau kani kan long hangne hag Jingiaseng Mawlai Nonglum hag center Jungle Grace Worship Center Shillong Hakapol kandai be Jim and step. Nagatagadaw nga shimi ni kabu. Mga pentip ini program but nga community bo blay
unkur kui pi hagini gisngi. Arpusau, arpusan, bat shiterik jong Januari arajar arpusau. Dah hagini kepor nginyelet no shikaktin ke jong blay. Ngaklempen mi ia ke jingkren jong aman takatuan nisin. Kadaw day banga ay gitu ke prayer ke Balang online. Henry ngalapen sange shua mentagatayo ia ke Jingduwai ke Balang online. Bat ngakwa mentaga Sngi bangan ay biang ini ke jingkren ke bangi kwa ban pelat no hasua bagi beriu kiniat cekmat ban rakhi ia ke Christmas. Ngakwa bangan ay ke jingikai ke bakham kerpang agani ke por. Kani ngakwa nganay kerteng ipi kabangan ong yang ini kiktian kiba ngini keren tangi kani mentagi Sngi. Nga ay kerteng yang ini jingkren jangan mentagi Sngi. Ulapau hagado. Ulapau hagado. Bat kani gadai ke jingikai kabangakwa ngan kentup. Ia ke Christmas. Kenang ba pin kamshai. Ia kani ke jingpau ke jong ublay hagado. Bat ngan sa ino api ba pin perkat. Ia ke badai bat ia ke bamday. Ia ke bangiday ban le bat ia ke bangimday ban le. Tang mga kwa ngan keren ni kani kektian ke baong ulapau hagado. Bat daga jing pen kre, daga jing duai, daga jing et. Daga jing temu manwanra, ia ke jing syai. Ngakwa balang ba kani ke jing ikai ngan pen syai. Ia kani ke jing pau ke jong blay hagado. Bat kena manum Islam ngan puli no ipina ke Bible bat ngakwa ngan de keren na gerukam ke besyai. Nganum yalap nganum stat palat ngan keren kenang bapinio kem. Ya ke ega bau blay kwa ban pensyai ngi na ke Bible. Bat ya kini kektian ngan ong bang sisian. Bat ya kini kektian ngan keren syapang kini kektian ke baong ulapau hagado. Tangi ni puli Nyngkong na ke gospel ke jong Yohanes. Kalenong ke bakhan riu ngan puli na ke dekat ke ba arfu pra kini kita kiktian ki jong Jesus Christ uong kumne ngalami no nau tau kpa bat ngalawan siya ke pertay bat ngala ino ia kata ke pertay bat ngalalet siya tau kpa Angu Jisu ya kektian. Ngalamino na ukpa. Bat ngalawan siya kani kepertay. Ngala ino yang kani kepertay. Bat ngalalet biang siya ukpa. Ketakane ke mission. Kaba ublay udan yo Jesus Christ. Hagani kepertay. Nakatagadaw nga kwa bang ini keren ni kani managusngi. Kabak hendiat nga lakta wat haga voice message ke jonga. Tanray nga kwa ba mantagasngi nga nakeren bria nga nakeren syai. Mapindup khams nga to iga jingmut jonga ni kabaong ulapau haga do. Fi kani nga mga kwa nga keren nga kani kaporba ublay. Ulabu rinti yaki baro bat yakani ke jing bo rinti ke jong blay ke jing pau ke jong Jisu hagado katkum na ke Bible katkum ke ktian ke jong blay kabu yakani ke jing pen pau ke jong blay hagado yo Jesus Christ ubu dengan ke ktian wa apostol ubu dengan ke ktian wang ke jing mayan ke bakraw Kajing mayan ke bakraw. Ngakwapin na yo bahay kita kektian kasi ke bajanay. Ia kajing pau ke jong Jisu hagado. Ngan ang nakaktian ke basyay, ia kajing wan long briw ke jong Jisu siya ke pertay.
kum ke Jingtho ke jong Apostol Paul. Ngan puli naga Sithi ke Nyngkong ke jong Timothy. Ke Lenong ke Balai. Ngan puli naga dekhat ke Bakhan Rio. Ke ong igini giktien. Singap ngan puli. Bat klem ke Jingiasyllok. Ke Bakrau. Ke Jingmayan ke jong ke Niamblay. Fikata ke translation la ni kata ka rukom penkelaya ke ni kektien siya kektien ke si ke mga puli mentan. Le si kam da syai yo piklumar. Henry katkum kektien English kaput da ke ni kektien. Haka King James Version ke original Bible. Ya ke ni ke dekhat ke Bakhan Rio jong ke Sithi ke Nyngkong Timothy ke Lenong ke Balai. Uang memniu Apostol Paul wang without controversy. Great is the mystery of godliness. Ngan ang biang sisiyan na kaktiyan English, kanang mapinsay. Without controversy, great is the mystery of godliness. Ngan kelala kaktiyan kasi ka bajanay ka ni kadakhat ka Bakhan Rio. Apostol Paul wang klem kanu ke jingwit ke jingi yatengko ke jingkulan nai penkelan. Ya ke jingkrau jong kata ke jingmayan jong ke jinglong blay. Bat ndaulah kran ni kata ke jingmayan jong ke jinglong blay. Usaong igini kiktian wang. Uta ubalapau hagado. Bat bahay kata kiktian. Kiktian ke bajiliw ke bakraw. Ya ke bangan sa pensay syusyo haga voice message igini. Uang ini kiktian uta ubalapau hagado. Balaksan hau mensiam. Balayoi deki angel. Balayalap hapadengge gentle. Balangek haga pertay. Balapdiang haneng haga buram. Fi Apostol Paul wanra ia kini ke Balang serial, ke Balang kerdan per kerdan. Stages by stages lah dah ngabuk dah kektian. Kadang ke stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Jong ke jing 1 ke jong Jesu siya kini ke pertai. Uang ia kini bakadai ke jing mayan ke bakraw. Jong kata ke jinglong blay. Kita balai labuk dah kektian jing mayan. Habang mayan kani kektian mayan fi. Ke mystery baang kektian English. Kadai kektian kaba ngan ong no dah kani kektian. Kaba mi day baru brio. Kani kaya day tang baru play. But habang Apostol Paul ukwaban pinchay. Ya ke jinglong brio ko jong Jesu Christ siya kani pertai. Wan ra dengan kektian ke baang ke jing mayan ke bakraw. Takadaw ngakwa bapinum. Pledging mo Jowai pat ngapay kani ke bangan batay kandian. Nda ukuran ni ke jing mayan ke bakraw Apostol Paul wang. Uta ubalapau hagado. Kabamot baka jingmayan ka bakraw kabaningkong kadai. Bau play nado bam jukut. Ula adep dan nepaya kani ke plan kabamayan. Bau lekum no. Baun pa yo Jesus Christ siya kani ke pertai. Baun sawan ya kaban shim ya ke jinglong brio ublay
Wali klet u Jisu de play. Upaka Bible kong klem ma u mshimlalong ki aka. Udan na do bam jukut shabam jukut. Henry kadan ke jingmayan ke bakraw hangta. Bau play ukwa ban pin pau. Yalau jong khun ubalang Jesus Christ. Baun sami na ukpa kumau Jisu ong. But nda wan je nega pertai unwan pau haga jinglong do. Ya kaniga ktien ka baong ulah pau haga do. Ki Israel, ki Jew, ki mlapriang. Dan mlapriang ado mentagisngi. Namal kimot ba unawan uta uban sawan siya nga pertay uban pelat yaki naga jinglong maraw. Umday satya uban wan haga rukam briw. Uday ban wan na beneng manhiyar. Haga buram mat baga pertay baraka wegan yo iyo ubo yo per nagi briw. Bat ba unom mirengkat briw. Umday satya ba na kayo. Umday satya ba na pun naga briw. Ki Israel ki perkhat bet ba unawan mau unwan aga buram ga bakraw na breng. But kim shim ito lanis ngaw to. Ya kaniga jingmayan ga bakraw. Baka plan ka jong play na bam jukot kaday. Bau Jisu. Unwan siya kaniga pertay unpaw shua hagado. Nakwangan pulevi na gospel kajong uyanis. Kalanang ka Nyngkong ka dekat ka bakat sao. Sngap ngan pule iya ka nikhtien ka ang. Utaw ktien ti ula kinjado. Bat ula syangsa apudeng jengi. Bat ngilayo kmishan iya ka buram jang u. Ka buram ka balakat ka jong bala kamarway na ukpa. Baladap da kajing IA bat kajing shisha. Katagaday ka bang akwa ngan pule finang ni. Bau Jisu uday uktian. Ka Bible kong alanang maningkong dekat maningkong kong haga ba maningkong uladan uktian. Baru tahu uktian uladan baru play. Baru tahu uktian ulalong play. Wayu ni uktian uday Jesus Christ. Tangga ka dekat ka bakat sao ka Bible kong utaw ktien ulakin jado. Kanega jingmayan. Kanega ktien ka bang ulapaw ka do ulakin jado. Ulawan long brio. Kanega plan ka ba mayan ka jong play na bam jukot ka bang yimday satya. Banyaylat. Nama kanega jingmayan. Ngan puli syusyu ifin nga Bible. Philippi galanang kabaar. Uang nga dekat ka ba Henry usngap ngan puli. Ubahaba ulang nga duru play simlanyaw iya ka banpat banlang marikat baru play. Henry ula pensuday na di udah simi ka dur maraw. Haba ula jalang nga jing sriem jogi brio. Katagani kaktian ka ba upol to? Nga iit yaw ni wabs na Paul. Na mga yo bau blay ula syams nga ubahayo. Baun peni ki jingmayan ki bangi ngiyo jingir kumenta na umensi makhut jang blay. Tuwahi ka ni Paul kat mga nang keren. Mapinshay ya kani kaktian nga ba ang ulapaw hagado. Mapinapuli syusyo nagasiti jang Nongrum kalanang nga bapra. Ngan puli nagadekat kabalay ngap ka ang ikinikiktian. Siti sige Nongrum kalanang nga bapra. Nagadekat kabalay. Namar ya kata kabaga hukum kam simla banle. Nabakalatlat na katagado.
Ublay da ka baula pa yo khon jong uhi. Hagadur ka do pop. Bat ban long ke jingknya na mar ke pop. Haru kata ke plan jong blay ke mana bom jukut. Yo iba ke hukum kam shimla ban le. Blay ula plan na bom jukut ban pen pau yo jisu ka do. Mamangabat mapi. Ngin yo ya ke jingem ke job. Hagini ke pertai. Kam jeliu ni ke dekat. Ya ke bangamla man kenan lut hang ni nama ngakwa ngan let syagawai pe ke Bynta. Fi haba wab supol ngan ban biang itu kektian uang. Klem kano ke jingiania ke jingikran. Klem kano ke kontroversi. Namar ke kraw kita ke jing mayan jo ke jing long blay uang bau la pawa ke do balak sana mensim balayo ide ki angel balaya lap apa dengi gentle balanget ya ke pertai balak kentir sheneng ya ke buram. Tenginum syuyat lat ya kena ke stage ke Nyngkong. Dah ke bangin nyau ban ya kena bat ngi perkhat bangin ya station. Ublay klemplan mau jisu nuan baik na penang nuan jenis pertai ula balik kum tahu blay ula ujisu de blay ula. Jangan nang ifi. Ublay ula tang ba udan ke plan ke bana bam jukut. Ke banga kwa ngan pensyai pi kat bala agani ke jingkren agani ke por fitip kani ka banga ong ipi ka bawap sa pol ukren chapang gani ke jingmayan ka bapaw ka do kani ka baw blay ula ay ki prophecy ki babon ba aga testament ka barim baw blay unsa kup yung ka jinglong do unsa ka kumbriyo tang malapun yo u no mensim ko tang ini pulih kendiat de gani ke kitab Isaiah bana mga pulih gani nga kwa ngan yalam fi syagaktin ke jong blay ngan la ngan keren kat ba dan ini por bangan la ban pensyai bahai fi hagani ke kitab Isaiah kadan ke prophecy ke baw blay ai how Isaiah Wang agak dekat ke bakat lai kat sau sengap ngan pulil nang ke banyaw ang ula ang to sengau pi menta ko ke yengu David kalau ke bestingi pi men pentat ye brio ban pin pentat yo blay jong aru kena ke jing tat kena ke ba pentat wat yo blay daki lenti brio daki kom le jong ki jing le ki berim blay la tat baru wang ini giktian. Namar kita try un ai kadak api. Hakmi ketaisati kan pun kon. Kan karu yau kon. But on cut ia ke kerteng ke jang u Emmanuel. Ngakwa igani bapinyo bandashai. Nadu nang ni ru la dep kren. Bau play ulat hat ulangnya ia ke lenti ke berim. Wawangan ai ke gedap. Ke tesat tikan pun kon. Kan karu yo kon manan khat yo u Emmanuel. Ketien Emmanuel kemot. U play lembat ngi ke brio. Dan maskal tu ia kata hagi tu kipor. Bau play dalam dia umla man syang bagi beriu. Beriu kenyap lah dah play one here dalam dia. Kekenyo ke pertai ka lom sinaya bau play here u ing de geding. Dan mano-mano balak man pet persyayo play lah dah here ke puram ke jauh.
Takadaw play iit palat yang apa dia pi. Bau pa yo Jesus Christ ban pau agado bala ai ketang yu Emmanuel kabamot bau play uwan haga jing Sriam Gabriel ban pong i ke Jinglong do. But ke Bible gong ini kiktin. Hadian South Park snem jong ke jing kenja. Jong ke jing bom le ye jong play wad ke lenti ban pen pau yo Jesus agado. Ban pendap ye ke prophecy ke ba ai do Isaiah ke bang pulimentan. Shem ye ke we ke brio ba ke takare ke Mary taisati. But u angel Gabriel wan ke yeng jongka. U angi kini kiktian ke gospel ke jong Matthias ke nang Nyngkong. Kedekhat ke P.R Mawlai. Hakmi kita ke taisati kan pun kon. Kan karu yo kon. Bat kini khat ia ke keteng ke jong u Emmanuel. Ke Balang abalabatai u blay lambat ngi. Nado basdang ke pertai. Hake kitab Genesis. Blay tau yang ke pertai. Mana dia nu blay tau yang ke Eden. Baru blay kuat banuan syong baru brio. Bandan ke Jingiasyllok ke bejan baru blay. Hari nama ke pop ke jong Adam ke im. Blay kendriano. Beno ikina ke peredan ke dan ke jing peniaklat. Handai ke plan ke jong play ke dai bau kuat ban ia keren bagi brio ban ia play jemot bat ngabat pi ban yo ia kata ke jing dai ke bejan baru play kita ke plan ke feel ni ke jasnam baru play wat ke lenti aingo you play bau lap na Bethlehem na ke yeng jong ke Mary ke Balang ke riu kentai ke badang samla ke besati ke baladap ia tek tin baru Joseph. Baru Syam laga jaka ke bagi Israel kimla pliang. Baru pelongi ke ding ke jingmayan ke bekrau. Baru ke bor jong mensim bekhoit ban ka. Yo jisu ban pun ni ua ke kepok jong ke Mary. Fitu ban le yu. Bau blay ukwa ban wan bat ngi Gabriel. Nama lada wan bet de ke jinglong blay ngan ong biang. Dan balap baniang. Takadaw blay ula iit palat yang ibola ay alaw jong kun bala kamar way. Bau eu banget ya unom jatsun reunio ega jing em ke babam cekot. Takadaw nga kwa ngan kerani gani namang ayo idan ki brio ki bam sngot hoy gani. Bat nga kwa ngan peni fi kendiat ega ni ke pa bapinshay bahabaw jisu uwan kop ega jing long brio. Nga kwa pinda yo i kam jeliw gani. Bau play plan ni ke ban penuan ni ukumu brio nama balai ke ban Nyngkong. Ukwa ban peniopat. Ban restore ban peniopat. Ia ke jing day ke jong brio baru play. Bau kwa ban wan ban long lem bat ni. Takadaw la ay ketengu Emmanuel. Mdan lenti dah kawai pat, ladau jisu umkup ia ke jinglong brio. Aingo ublay, mentah ke Sngi la Jingiasyllok bar ublay. Ngiyok ban yang kumne man keren syafiru day bau jisu ulawan pau agado. Ladau umuan agado, wan bay kum ublay. Dan balak bantur sejan jong blay. Ke jing khoi, ke jing krau jong u. Ke jing janai, ke jong u, ke jing long blay. Ke bakrau, ke bang ngimla bani syong lang. Henry blay lo tau ke lenti ban pa yung Emmanuel. Mengilak ban yo iyo. Mengilak ban yo keren bat u. Baru blay usdang dengan ni ke jing pun. Baru sedang dengan jingka. Pita balai ke baar ke day. Bau jisu uwan pong ya ke jinglong brio. Bau ulang ke jingkar ku naduk ki kelung. Naduk ki Khynnah rit. Haduk ki samla. Haduk benda rangba.
baru selet na ni ke pertai ban ba ke pop chingi tagadaw walet nyo benye ke jinglong kulung walet nyo benye ke jing pau jung ke dok kum kulung na mala pi nyo benye ke ni pi pai shi jing bakla wat ke jing ai ro ngan se pen fi na ke bible fi dene ke tagadaw ngakwang anong fi ke ni ke por singap ngan puli fi ke ni ke warning ke ni ke warning Kekenja jing maham kabawan na kektian ke jong play. Kabaong ke siti sa uyanis. Benang ke siti ke jong uyanis. Kabeningkong. Ngan puli ke ni kepon na kalenong kabeningkong. Snap ka ong kumne. Na kalenong kabeningkong dekat beningkong. Uyanis kabeningkong. Kata kabalalong na kabeningkong ya kabangilayo sngaw ya kabangilayo iri ki kemat jangi. Ya kabangilayo khmi pelau bat ki kti jangi kilayo teba. Syafang utau ketien jangka jingem. Mudur uyanes uyaban keta. Yau tahu belang ketien jangka jingem. Namar pau blay uplan ke bekrau. Ba unuan pau ke doa. Uthat kumjo, utengan kumjo. Udan ke jing sngau kumjo. Tagadaw la da pidana pereng ke jaka ke be kan mau. Namar bo la pau ke do usngau tho ke jing chofi. Mdei bo shuan na pereng shuan shule ke perthei shuan kumu blay bat na ta em. Wan kumu brio. Usngau tho lut bin pa bin ye wei pi wei I jing jong ke jing chofi. Ngan ni tho ifi ngak kamen ne kata. Habang yang neru ke dok not jengah ke luat di kata. Bang asyat yo I ki brio. Ki baklem sengau tu lang ye ki wei. Namar bagi klem ya jalo de. Hadu kan no ke penmong ye ki bopli ki badan jing Henry ngidon yo jisu ubapa wa ke dok. Nadu badang pun hadu benaka. Hadu pun yap ke ding fna nam ta jengi. Bat ngan puli ke ni ke siti ke ba Nyngkong ke jong Yanis ke lenang ke besau. Sengap ngan puli ke ni ke ketien. Uang ke ni ke ketien. Siti ke Nyngkong Yanis nang ke lenang ke besau. Da sengap ngan puli. Uang ke ni. Haga dekat ke ba arbat ke balai. Da ke ni pi itu yau tau mensiam ublay. Ka mensiam baro ke ba playau Jesus Christ. Ba ulawan hagado kalong no play bergamen sim baro ka bamplayo jisu kamlong no play kani kalong kata gamen sim jong tau nong ele persya yo Chris syafang ka bangalayos ya ka papilayos ngau bakawan bat mentaken kala don lepa haga pertai kadai ga warning tanginom len ni ka jing pau Kau Jisu kum haga jinglong do nadu bak pun hadu benaka hadu benda he hadu benda yap baik ke pop jingi hadu benda mipat bat unsawan na gawai sngi kumu blay man mano bala man yang haba wan na kata sngi andai aingo you blay ba wan pau shua haga do tagadaw nga kwa pinda ngap ha ay ka Bible bagano mensim Kapadai nagamansim baman kalen bau Jisu wana gado. Tungin umialen ni gani. Namagani gani kabadon kam mapins ngau to. Tapi puli ar Yohanes. Kasiti ka ba ar Yohanes. Kalanang ka beningkong ka dekat ka banyaw ko ang ginikitian. Nabashibon ginaw syukar kila let mi si ka pertay ka bam ya pla. Bau Jisu Christ wana gado uniken ulang tau nong syukar. Mau nong ilek persya yo Chris. Ngakwang anong ifia kani kapar. Kani kani ka Khubor Christmas. Ngale Christmas. Ngamdale haki eki ay. Reng buram me kani ka plan ka jingmayan ka banabam chukot. Dan ki baong ba ngam penrem ngam kren persya. Reng ngakwangan pensyai. Dan giba ong bayo Jisu klem ka arab santrik klem ka buna December kadai
kada day ba kata. Dan gibaong bagata kada ga pagan practice ngalapuli ngatip sibon. Ya ka bangamlaan pensyay ne. Arikin mau ngiklemle Christmas. Namar kita ka bangibot, kita ka pagan practice. Laning ile tanga kita ka arf santrik ngale Christmas jan malagasngi. Yalap ikaktin ke jomplay malagasngi ngayo igi briu ki kelaba mot digi spa laban ong no la jan baro ki dan digi ajar. Balay ngayalap ya kene ke jingmayan bakraw bo jisu uwan long do. Pangim de benyo penye kita. Ngan aingu you play bo lawan long do. Lada wan long do ngan yang hang ne. Ngakwa ngan celebrate ya kene. Makani I play ya kene. Daga bar ke jong men se makoi. Bo jisu ulawan hang do bat ulawan long do. Ngakwa ngan ong ipi. Dan kita orang mengibut, kita ke jingle, jong kita kinong manipulate town aduk mendai. Syangan itu ipi, ngisyak long je sengelap, nangi penbait program teng-tengi ong ini long ke cuti puja. Mendai bangilet puja. Ngi klemlet puja. Ngi long jingiaseng lah ke jong tang bangilet ke cuti puja, mendai bangi celebrate puja. Ngi alap yu Jisu. Ngi klemlet Christmas bangilet nget itu pagan practice ni utau Rekin mau ngile Christmas kadau kadai bangi buram me kene ke plan ke bana bom jukut ke jing mayan baken chaplay. O Jisu lawan ke do. Padai ne kita kadau ngayang ang ni ngakwang anong ifi. Na I no afi kene ke jingkran. Ngam program ini no, ngam kren persya ini no. Tangkawai ngakran kene ke ketian ke besisha ke jong play. Bangakwa ban aingu you play but one ban pendep you plan. Kabana bab jukut kabaki prophet ki up. Kabaki angel ki kmi. Kabaki brio ke testament ke barim ke jauh play ki itu lupa. Baru play pendep aga ya ke jauh. Baru wafsel Paul wa gani ketien wang. Kejing mayana ke do. Nagata kedau na EV. La file ne fimle ia kata ke Christmas. Re nagaliang jonga ngayang hangnya. Ngakwa ngan raki. Ia kata ke jingwan long priu ke jong Jesus Christ. Mdai agi decorations, mdai agi kata tarik ke Sngi gaya. Mdai au kik agi Christmas tree. Re ngale ia gani ke jingwan long priu, ke jing pau jong ogado. Namar ngas nongo palat ia kalenti ke pemayan ke jong play. Tengah nget kene ke ketien kalasyai. Bapin sesngot ho ke bapi de ban le bat kenong bapim de ban le. Tengin nom dana ke mensim ke babakla. Tengin dana ke por ke jong mensim jong play. Menginom len bau Jisu wana ke doa. Tengin nyelek lang ngini tuai bat pi. Kene ke por. Ablay nga aingo imen agam ta kene ke ketien. Mamepen slek yang nga kene ke por bangala ban keren. Ada ablay nga detuai pameni snai ban kerku ya baro. Kibayos ngau ba an pleno iki kamat bagen jamin sim ba de jing champang. Bang ada detuai ablay banaduk mentagi Sngi. Kanang ke jing syai iki bubu na ablay. Babangi rakhi ke jing wan long briu ke jame. Trangin rakhi de ke donot ke besngongo. De ke jing kala ke bomot. De ke bomat ke jing penim ke jame. Pat nginget men yok lut ia ke puram. Ke kerteng ke badon bortam ke jong Jisu ngetuai. Amen bad amen. To bleun ke khui fie ke ne ke por. Amen.